Ngatho ni undu wa gucoka. Karagu Muraya ni arakorirwo akioha thabari nginyagia kuria India kuria Apostle John Paul ararigitwo, na hau kabere Karagu ndanakorwo agicia what in fact made the doctors makorwo makimuhurira thimu niguo ajoin Apostle John Paul. Oroho Karagu ndarakoretwo agitariria kiria kiragitumite Apostle John Paul akorwo agicoka thibitari kuria India. Karagu muthenya wa ira went live on social media kuria arakorirwo agicia what in fact is happening to Apostle John Paul. This is after report ya dagitari kuria India about John Paul gukorwo ikiuma. According to what Karagu shared during live iyo marakorirwo mageka muthenya wa ira na Apostle John Paul, Karagu ni arakorirwo agitariria ndeto iratigire Kenya na maithori maingi muno na pole nyingi muno, kuria Karagu wa Muraya arakorirwo agitariria ati ripoti ya dagitari iria maretereire arakorirwo ikionania ati Apostle John Paul ena murimu wa ngoro na ni murimu utarariho hau kabere, akiuga ati report iyo maramukirire irakorirwo ikionania ati Apostle John Paul ena murimu wa ngoro, murimu ukoretwo ugituma nginya maguru make maibe. Hau kabere Apostle John Paul arakoretwo akiri diagnosed na murimu wa higo. He had been getting treatment ni undu wa kidney problems, na Karagu akiri thiini wa live iyo iria iragitumire nginya Apostle John Paul akorwo akiri very emotional. Ni arakorirwo akiuga ati they even don't know kuria murimu uyu wa ngoro waumana nakuo, na ni arakorirwo agitariria muno thabari iria makigereire nginya haria maragikinyite magiciria ati maundu ni kwagira maragira, but marakorwo makireceive some other breaking and heartbreaking news cikigie murimu uyu wa ngoro ukigumeire Apostle John Paul. Na Kenya ni marakorirwo makinyitirira Karagu wa Muraya na nginyagia Apostle John Paul thiini wa live iyo maragikaga, na marakorwo makirutira na njira nene muno gutuma uteithio wa besha na uteithio wa mahoya ati niguo Apostle John Paul akiamukire urigiti nayo niguo maundu makorwo magicoka laini, tugathie na mbere na nima gutuma pole shito na nginya gutuma mahoya maitu na kuuga ati maundu no makwagira na thabari no agukinyukia ya kurora kuri wega. Ndigutenderithia ndeto ino makiria ndamiaria toria yaginyira. Make sure wa turn on your notification wa subscribe niguo hingo ciothe ukamukira video shito. Tucamanie na wa next one.